nag-sponsor kami data ket Accenture. See, okay. Now, ket that time, they were looking into a December 1st schedule. Ay ka mo no mamit na di jay. Inted ko jay liberty kanya dan. So it's really up to them now. So awan ti any hand ti municipal government ka DJ nga dekorasyon sir jay. Binukudan dan sa jay aglaw-law bagi eventen mo ko. So dakil nga Christmas tree nat sir, kaano mo ti formal nga Well, DJ no ko DJ, Christmas centerpiece no yan. Okay. Landmark, Christmas landmark yan. Ano dati maangay nga red for Agosto no December 1 sir? So DJ karon, bale ti nagfocusan da so DJ theme for this year's fiesta ket our environmental concern. So nga gusar da pa iti recyclable materials. So anya digiti activities ti batte parang fiesta tayo sir sa Nicolas. Ket the same, madama ti basketball ita, madama ti liga, adun to ti in between, and then of course major fiesta at ti street pageantry, at ti balikbayan nights, at ti coronation of Miss Damili Festival. They're still deciding no at of course at the youth activities. So duman balikbayan nagsangpetan sa As usual, dadalat tamet nga ito si dadaan nga tumudo. Sir, kumusta coordination ti sa Nicolas ng provincial government as to traffic experiment traffic scheme? Well, at dati nagtutulagan mi ng governor Ilocos. Medyo jeburden ti traffic umay kanya ta sa Nicolas. Yeah. Kuna naman itay nagsarita kami mat itay ket kuna na ket will aware iso na nga medyo jeburden na panday sa Nicolas. So tulungan na kayo mat itatakuman. So plano kayo pa nakaipatagdan ti barong aragtay sir. Well, at dabay kasya, so we're requesting now, and I was suggesting to him that the dike can help to ease the traffic.